Church of Uganda Anglican Half Hour nekushyibweho. Bishop Stewart University BSU, chartered by the Government of Uganda, offers PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas and Certificates. Bishop Stewart University BSU, our God reigns. Ejini Church of Uganda Anglican Half Hour aha TV West osibireje mukama simu mnonga kugira ngo washireho program haza program ejine beroho burizo ya Sunday shayishatu ezekiro aha program eji rahangana tuceje mbabazi tutunga abantu abari ku muhero bujuruzi haziwe waboryo konoreba to kubasaguma ko kwabore harobo kwano tekateka ngo imbere yo rukuraba mutaro ragirabire mutaro ragirebire konka Bible ne tugira ngo tarho ubu temptation ingashi tarho okwiganisa ubwaninge bigezo ebyo muntu arikuraba mu ebitaka bagahandisha so aha program eji ko kuborho omoreba cyo muntu ya sharing cyarabiremo oreba ngo niyo mbere yo rumukandi we yatsingwira so izoberi natwara umugisha ubwo kuza omudayosisi ya Western Kore natwara umugisha ubwo kutaya isumuntu yino bushurizo bw'amani urahanga korire by'imbabazi kandi orebera uburunji bwa Yesu nabwe hona no burunji bwa Mothers Union so nyowe ndi betko mujeno mutazindwa kandi omukinyi wanje ne elder omukanisa naija kuba nayongera kutugambira ibigambo bingi ebiri kukiraho nayetwa elder cyamazima deka mwakire aha program atwakureho tugende na mumisha nakushemerwa wishemwe mukuru nkanya nashemerwa kwakira kugamba niwe mazama ori yo wishemwe cyamazima oha Justina cyamazima baza utugambireho Oriyo murokore Yesu akakushuna ninga Justin ukunde byekanisa Yesu akanjuna kandi cyande taha akakushuna ryari akakanjuna mu mwaka gwa kinana maso arikuza kujuna kabano shacha magaragawe gomoyo gakanga shachi gakagatandika garije konka ahagataho nijanagira bingonzi nahinduka abo busasi ubwo kufuyerwa nebindi tutebeze hari ebyo bingonzo no kuwahindukire nkakuraje iyo mwishike nkabandi nabaje nakura nabona umusheja konka bwanyuma nija nafuyerwa mutayi wanje yabirashwire aza nasigara nabana kandi nagabwa ntine mu rugo gukora mbona ku nkobo ukuyaho mazire myaka engahe kabanchira muto kaba mazire myaka mukamukaga ushwirwe mu mukamwe n'abana bangahe kandi tutakombekere ejo turaro mu makagaba zire bitu batatazara nabwo cyo mukazara abana bakabire bari mukaga buko bankabani ntwarana omyaka mukaga iwabo mazire no mushija ukozire mu abana mukaga bakabe mukaga kunka kandi ababiri bakaba bafire hariho abo bana okay so mushija yafa omushija yafa habwiro umwaka faru muto kandi ndijo yafa mukuru kurumu son an haho habwiro mukirgo munju y'abagurusi banyu omushija yafa hanyuma nagumamu konka nareba ntakuza kubasa kuguma habaho binge byangumire cyandetiro kugaruka mu makagaba zire banje abamwe abana nkabasigaho babiri kaguma nabo bato kuko bunako bwakere hakaba hari abo abanembera ibata kubasa batine muzire wabo nabo bija banshanga nagumana baho hati mwene ebyo nibyo byaresere bingonzi ebyo kugira ngo nobo binabana otine murumo kandi abana nubashoma nabwo cyo noba nokora namani kandi wenene bitekateko bingi ecyo cyandetera okutagenda gene mukujuna konka shokora junwe ho bwirobo nkajuru aho ndiyo mushiki
so hata umushisha kuyahereze kufa wagwa yebizo bukubyija wo mu mbabazi waruga okay konka ubona kubukahika ruhanga yangerere mbabazi okay yagaruka yanjo na mu mwaka gwa kinana mu kwezi kwa mushanju hakaija kunagira konka nkaba nishoma sande ntabwo cyo kunagire kushoma nobu wagire kacho mujayano konka waguma no shoma sande okay aba hariho ababuruza baburire bakabura ikigambo cyabe kirwe mu runabizekeri eshuri 12 ecyabe nkigira ngo ukakurro mukaya abantu abagomi kandi oturo mukengomi mbweno kwenda kurugo mbugumye obwo no butabugwamo ofurkenyo mushana abantu bakureba otebintu byawahibega orabo mu kishenshero ukemico y'abafurcyo kubagira bera abandi bakakureberaho nabo bakora nkiwe masa nagumusiriza cyayanga okusyor kumurwo moyo oburwankozireho tukandetera kwimuka konka nkiyacenyine icyabe kikuteganise okuferwa abantu bona mbaferwa bagiro cyo kikaba kinteganise konka icyabe nkujaya nsekeza fitereniki ebi byone binenkora ebinabe nebinde binabe ntakakozere nkabigarukaho ukashambana ukanywa marwa nibihe bintu tindanyure marwa konka ukagaruka mu kugira umutima mbi ogwo kuranye n'ubujuna mutima ubwo Yesu yagunjuna nkaba nagarikire naha bushambani ubwo Yesu yabunjuna nkaba nagarikire no kubihwa kuza numbafu ukubona ko Yesu yakunjuna mbona we yanjunere nyotinda yejunere izobe ryo kubaburira ngo furuka mu ihangwe yo mushana konko ubwo obu nabintu akashyirweho ibyo byona na mutayi wanjye atakandigireho nkaba ndiyo mu kibina icyo cya Mothers Union ukaba kijoyiningire kaba nakijoyiningire kikaba kirya habwera nyangi kikaba nikibemberwa abacyara bakabarho kaba hariho umucyara bukindura Reverend bukindura akaba hariho umucyara banyenzaki umwaho rero Reverend akata kabire kanone kandi atakabire na warwaha mbwenu ndumutondi yo mukazi muto nabagenzi banje binakishangiremo haza nareba kirye kibina kirungi okay nangwa nyowe ukashwerwa umbona ko bo bwabire butaru bivu munonga nko bunakuriremo abo kuba umushejo wabira nshwire akaba ino murumo akaba nakora mu coffee marketing board mbwenu ari no murumo tuyineho ibikurebe kaje kucyarabo mu cyaro hatu mbwene mbere ryo kunagireho kunaza ryege ejeje hansi munonga nacyo cyandetera warwo mu mbabazi n'ekibina cya Mothers Union watandika kuceshara nabura hamwe hona wagaruke nyuma nagaruke beto nako obucabe cyoro ekibine cyo bunabencyuru muna hato bunizire nkakigarukamo kahuro kusima ruhanga kandi ninsime kibine cyo ninsima nabakitandikire masa umucyara bishaka wabyaryaha na twebembera umucyara bukindura babibaryaha na nabandi abizire bakazaho bwanyuma hati umbona ko ubahiye mu myaka egejo nabo nimbasima abo kuba kikatworera munonga kutwabe tuba turya bakazi bato ukabo ijodine cyo kumanya itomba nyankore noreba ko shwerwa ebyo mukaye byo kwega nkebyo mu kishenge nkebyakahi bagira ngo bishango kwe tutuba nk'abaganda babyegesa bakero bato bakabyegesebwa bishengazi bitebaka obyegesebwa abazire bawayo washwerwa bitu church katuyamba munonga bwo kuba kutwabe tuzamu
kitwegesa okutushemerire kutwaza ubundi okutushemerire kugaburira abashika hati omugwiro obwe obu waferirwe ukashanko wahende ko mutima ukatere bushuka ukamara ubwiro utakagarukire mu kujunwa Mothers Union ine nko kuyagarukire kakusherureka kugarura ekakwereta konka nobwo taransherwiri teransherwiri konka nkagumaninyushkaho bimwe byenyuma nibo wabo yegeremo kandi Yesu ni nsimira kimwe kujunwa Mothers Union ni ngisima habo kuba niyo yampikiza kujunwa tinkubire manyire ngo hariho kujunwa kuhabe hatariho Mothers Union etari kutwegesa obuchorezi etari kutwegesa obuyonjo etari kutwegesa emicwe etari kutwegesa okuturabi nabwo ekyo katwegesa no kushaba na no kushoma sana ekyo nicyo cyampikize okugaruka mu mbabazi habo kubebe nayegesibwe Mothers Union nibyo byabere bintiro mu kanisa omukanisa izobe ryo rya Sunday eribaye batwegesa ngo tutwara abana bagume bashome kandi obwaza kubatwaramu ekwegise korozira omwana icyo kabaye baryo mu cyaro oyine byahinka bishatu nari bina oyine bye bicoka byo mwenda bakwabanyokozara kukwataramwe omwana oyine nakushoborera nyo wanje omushisha kuyabaye no murumo oyine obushuka ubwo bwo kutwara harpolio nonka shanga kunaje kuzare kaba yatandikire oyine echayi echo umuntu arkwija ubwo wija kureba omwana wozire ningashi wamushangaho ukamuheramo karwe cyo mwitaka echo kumwarira kuri yo mwitaka ebyo tukabyegesa bwa Mothers Union kandi yagaruka yatwegesa omwana okosheme kumutwaza okiza kumuha omuntu kumukikira okaba omukomere ebintu gwatanyara ningashabaye batine byo kubakoma tukatwine ebi eyabye nk'empira y'emotoka yashazire tingumanya hati tinkigire bakwerebaho rero ukamuha empira ukatekaho akahi ukamuha omuntu ngo atamunyara ekyo kikaba ekakitwegesa ekagaruka yatwegesa aha kitanda ho kubyama itona ngo tubyamire imifarasi y'ebinyansi abakubyamire gero umwo bushojwa bakweta munyamba kamba bweto fumbo abo nubo babarya bakama mbwene ekyo kitande okutekaho omupira ogwe ikura abotagwine ryo mu ringo rw'aboro ukababure kirere ukakitaho ukaraho cyahi cyo mwana ukakitaho makuru gace nkare tarabaho ikaza kuri yo mbinyasa akanuka okubyozi cyo yakitwegesa yatwegesa ubuyonjo mazima ubwo kugumana oyeza buri zoba mino ukasheshe wimuka ukabona no mutozo bwawe gwe mutege ibara kwete misinga okeza mino ubu itobundi twatamwe ebisirira nabyo babitwegesa okudusa okweza mwamino gakera ningashi umunyu otanuka kano ningakora abo no mushisha wawe mutanuka kano ebyo yabitwegesa abo ko haro abandi abaye baresa nyoti ndaresize na kugira ngo urangaka akanjara imbabazi karenje toshi uko kuzireki namarwa tindaganywire nkambwe nayabera tungo mugisha yazo mu kibineco nobu yakuba nashaki kikakimuhinduraho oshanga atine nkariya mugongo yabahecero mwana oshanga ngano kakuryo muri ngo mbyombo nakubito umuntu abahecero mwana nekitete kimwe cyamashaba cajinja ubu nayombera nawe nagesha nawe nagira kinaho nabwo cya mugongo hariya kwa hareba kikaci bakigekindi kandi ubwo mutete yecho akabazwarire mwe kipumpuri tingu makore no kimanya kipumpuri yanuguba guryo mwenda nkogu bagushara batamwe mweko
bazira nkasikati rero mwe kugumana ogukoma haza chipumpuri yecho chibanza chibunwa mwana mbiri rero to kunaba rero to kugerachi rero noreba ko sibire nokora noreba ko sibira hamushana noreba mwana nkare yar kunyara ikakutonyorezamo noreba Mwene Mothers Union yabeje sobuyonjo yatweje sobuyonjo muri ngogo hatweje so kuteka mizi tukagamwe yatugambira ngo gabagarumwe mishundo agande ngabagarumwo ibintu bingi mwashoma twagega kandi yashobora n'abana mbagonga gaba kwa sorkor mbwe ningisima abagitandikire mbona kogo Koroka ya mukahumuro program ni Church of Uganda Anglican half hour kandi habwe nshonga y'obwire twabasaga mu mwanya gumwe konka reka tugumize mu bujuruzi obwo wishimwe cyamazima kandi ogune Elder Justina cyamazima Elder aha omukanisa kunuya ombereberezo bwa Western Kore so akiri nayinjira kutereza obujuruzi bwe mene reka tugumize nawe mwenu owishemwe mukama akukwataho ojunwa izoberyo usharaho kugenda nyo mushanezi yona nireba kama njaremba bazahi izoberyo anjuna masam aza kwanjuna mbaje masam ngenda nawe anjaremba bazi mbana babinabire nyine aborra mpamana gukora anteraho buryo borra bakura bashoma owabira tina cyo kujwara timpa owabira tino kundagira bimpa okota nabyo kujwara yona nkabanta bine nambwe no buyajuna nkaba tina cyo kujwara cyo kirungi cyo kuzombanda mazima nambwe kuna bintu ko mbantu kanisa abishemwe bakaba bambandondera cyo kujwara bijana cyo nchujwara abwo kuba kasente kona kanabe nkwata kakaka bakarya ko mwana zo mwishomero kumurisa kumnyisa okunanye ko okwefaho kandi kinda abana abo bakari benda kwingana bari abana bana nabwo cyo mukuru kuyabere nazo musini ya kabiri omuto okumukurataho akaba naza umuyoko banza batyo bakuratine bona batyo abandi baryo mu cyamushanju so iwe hate umuka otine na kasenta kugira cyone kinyine nabwo cyo kwera mukama ubujuruzi abishemwe bakurunda runda namwe nuko naberenza kutunga nayi nabere impaka sa kutunga kasente kaba karya kibanja bwo kwankamba nakashashira yishomera konka yanzu nano bunabere ndicyo nabwo cyo nyoni musima bwo obunaku bwono kona Yesu nakujuna nangwa no bwakuburyota nakujuna kanabikwa masama yanzu nako yagumana bimpa cyo bunaku bwahika abana yaborra bashoma burumwana yabaryo wo kuhika kahikaho umwana wo kubanza mukuru yashoma ushomesa obwa primary yabuheza ubwo nabo mushomesa unkaku yabuhereze yayongeraho yayeshomesa diploma yayeshomesa degree hatogwe nandebera tochetaga kugira bishemwe kwija kurondera cyo kujwara kuza kwera mukama ujuruzi buzima nanye ninye ndikubarondera hati ebiri kwetengwa byona nanye ebiri kubana byetengwa umbishemwe umukanisa umukombeka umukugira ki nanye ninye kubana mbitaho abo kubarohanga akanje bemba bazo kujuna nabwo cyo mazazi nindisima abo kubajya baryizo baryayo konka ekikuru munonga no kujunwa omwana ndijo nawe yakurataho
yashoma yaheza siniya ya kane ubwo tarayetengera kuzamugyemeramo yabwe n'omushaija yamushwera intekateka ngo buri nawe akareba imbere yabeho bajya tukanyugiza mama kandi undi ejo wakurasireho we yagurizamo yashoma yaheza siniya ya mukaga yazo muri university yashoma Makerere yaheza yajora degree hati ya kabiri yageshomesa we n'omushaija we yashwerwa kuba muhingira yagishomesa we omushaija we ejo ya kabiri ninga yageshomesa ati nawe gwe nandebera orugendo rwato kurakura uruhare abandi abakurasireho bona nabo yaburra ati ebyo ebindi kujwara ebindi kugira ebyo orikundeberamu iwe omwebembezi wa porogaramu egi ebi nebyabizukuru mbwese Ruhanga kukuvuna akakorra akakoga asisi ubwo abizukuru hati ekindi ekirikwenda niki ekigambo ekyo kiryo mu Yeremiya kiri kugira ngu mbwene ekintarabakorire nikiha nabwo cyo nishima Yesu ahabo kututeraho buryo ubwo kututandikira by'ebyina bya mazazi ebyatworire bukahinduka umuhanda bwo kututasyo mu kwicirizo mu kujunwa rero kujunwa okwaturetire bidore umusiri sombe no muri ebyo okorire Mothers Union wakorana na mukama wakora mu kanisa bwanyuma kunahereza kujunwa umukanisa ajya yina kugambira yindi umwe yarwenjeru Ruhanga yamperezo gukora muko mukuru we cyanga nakora mukuru we cyanga kunahereza kumaramu ikemyaka ibiri Ruhanga yamperezo obuchebezi yantungura yantomwidari nakora nko muchebezi naguma ndi omuchebezi omwe emyaka tinkugijuka konka ekaba nyingi bwanyuma Ruhanga yangerera embabazi yampereza obukuru bwa Mothers Union bw'abakyara obukuru bw'abakyara obwo yabumpa oby'omufakazi nangwa niyo nabanza nabwanga nabuza abakyara ntona niyo oby'omufakazi tinyine mushaija hati ebyabafumbo nindegesabiha nindebembera ntangu notwebembera itwe niwe twaronda kandi owakuronda n'Ruhanga kandi owishemwe tanga kutwebembera emyaka wagira ngo okajunwa ku murwenda kinana emyaka 39 omuntu ojunurwe obasize otakusingura otambwira otana mukama n'ibintu kye bikubasise nsingwirwa akabeje n'emyaka mingi webare nsingwirwa kwetisa singwirwa embabazi ezo Ruhanga arikungerera amazima obundi hine bikuntera nk'omuntu obundi bukakomoka omu Ruzaro obundi omu Batahi obundi omu Matu konka Ruhanga nangerera embabazi ngaruka mbyetisa kandi anshururira ebyahandikirwe nirukana eshara eyitushoma erikugira ngo tusasire ebyokushiisha byaitu nkaitu okutusasira abarikutushagiza mbwene ebyo nkigijuka ubundi naba nyine ekiniga nshasira kikikana kandi nanokushoma ebyahandikirwe kandi nanokushaba nanokwetesa ibyo nibyo bimpikizaha ebyo Ruhanga angirira embabazi Yesu angirira embabazi tabwanje bwenu n'umushororongo ki iyo wabira omuburuzi w'enjiri nimpamyo ine emishororongo mingi neha ekushemeza munonga kwamagara umushororongo ni nyingi umushororongo ogumwe ogumpurira gwankwataho munonga n'obundi omukikuru kumba nayenda kwetungura nti bishitumukumpa ekitiinisa tumukura kunkuzire buryo muri tuto eshura 2 umushororongo gw'11 nukugira ngo wabwo kuba embabazi za Ruhanga zirebekere nizigemesereza omuntu wena ngo hatabaho otakutina mukama mbwenu ngira nti mbwese n'obundi omukikuru kandi kanshemerire kutina mukama
mbona hati niwe nubwo ryo umutebekanisa wa programu koshemerire kutina mukama nubwo hari abaryata wena ngwabwo kuba buri muntu wena hatabaho tarakuba icyo kizaho ngaruka ndebe imbabazi z'uruhanga yatugirire ngo habwo kuboko nuko kunda ko yatukunzire kuto mwana umwe nyamunegere ngo ari kumwikiriza areke kurekera kureka tunga amagara kingenesereza kwikiriza Yohanisha 3:16 kingenesereza kwikiriza ngo nyensi yantunga amagara gataho kandi ubwo bindi ubundi kugira ngo ikigambo kimwe cy'amazima cyiciro umuntu wena kukikiriza ngo Yesu Kristo akizo muso kuzona basisi ukanda habona inyewo kubanza mbashinyo kunde nabe ninywa nishambana nyokunde nabe ninzo mbafumu nyokune nabe nyine nakuyamutama nyokune nabe ndiyo mugonyi nyokune nabe mwene byo tinyewo kubanza masama yakusasira yakujuna kandi kigambo kindi kibaciryo mu omurutimiseho yashurina umushororongo gwikuna mukaga cyo kugira ngo kandi byahandikirwe byone byahandikisibomwo yarkwera ngo byino mugashobwo kutebeka no muntu no kumwegesa no kumurungamya ngo muntu waruhanga kaboshyire ngo areke kugira cyamburaho abo kuba kundebe Yesu yankorire ubuna kunko butinkubire ngo tembabazi kureba ngo nayo nimbasa kugamba no muntu wa radio ukanye echo zitari imbabazi za Yesu kacishangire mazo n'imbabazi mwene turuhendera program Jiro habuzi obwahereza abantu abagumire humba kureba Jiro muringo gwabagambire bigambo byo bwenje birukubeto mu mbabazo mu kujunwa na nebigambo birunje byo rugamba hashitongore cyanyu cya Mothers Union rero tendero mu bigambo biki habuzo bunyine nobo abacara ba Mothers Union abo kuba ibyo byone byo koroba nebyo buyonjo babyegeseza ubwa mukano babimanya bonka inde hanangiriza ngo bongereho kujunwa kwa kuba harimo wa Mothers Union weno takajururwa kemera ke akikiriza abo kuba nikigera ngo akanwa niko kari bwamba mutuma kikiriza akanwa kakabyatura bwenu kuyakubarumu ajesigire nunjo kugesiga kunga yongereho no kujunwa iyo uri ha program nyekiriza tumuraho kandi obwe nibo waburi obujuruzi bo wishemwe Elder Justina Chamazima kandi ogune Elder mu kanisa ya Western Korea Diocese kandi ebigambo nibirunje byatugambira cyanshongo ryo mujo muto ryo mushija ryo mukazi ryo muntu webitinisa n'ingota bine Yesu Kristo cyamuresere no kutujuna ngo hatagira no mu muri to wahwerekera kureka atunje amagaragataho so mwekwate akubaru kwata oyine mukama no ayina magara so mbwenu reka tuenderaho program kandi ebigambo byabiro birunje munonga twaturiyo mu Diocese ya Western Korea aha kashozi bweranyanji kandi program Church of Uganda Anglican half hour nyebereho burizo bari ya Sunday shaishatu ezikiro nabandi bet commission mutazindwa nanyine Asaf Kevin turiyahebwa na beka kwikiriza mwe barabugumaho Yesu akomperonje Church of Uganda Anglican half hour yabane kushyo Bishop Stewart University BSU, chartered by the Government of Uganda, offers PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas and Certificates. Bishop Stewart University BSU, our God reigns.